SBS Asia Hakahol in Janmanna Nifitin misla rai thoinak Bible chathiang kan thenga ding mi kan relnak chan silai Zergel avoi thaili nak zerpini avoi khat Bible relnak Isaiah angan somruk paruk amhe pasha in thaili tiang Jerusalem adomi vialte na Jerusalem he chun ilom ti ulo ama rong a chun nan tha nom to u mai sa e arakta tu vialte na atu chu ama he chun ilom to u ngakchiani anu hnuk adin bantok in asumpar na a chun nan ilom lai boipani a tho e amun mi rum na kha kan pek na lai mi phun ha chowa chu akau bello mi tiwa bantok in nan chung a arong luang lai noni achom mi afa apoi apom mi bantok nan salai noni afapa hnem bantok in Jerusalem khotsung a kan hnem na lai hi thil ahong umtik a nan lung alom lai an thon tar na lai I nan ngan andam tar na lai chu cha a boipa kaima ni kanol angai mi chu kabom na lai I karal chu kathin hon nak kachwa no na ti kha nan ngal lai ati boipa bia si avoi ni Bible relna kalati angan paruk amme hlaili in hlairia tiang kaitu chu boipa Jesu Christ avai lam long hi kapor hlotpi kaulai zeicha tia Christ avai lam thong hin volai hi kacha a athi mi thil asichang e kaizong hi volai cha a chun athi mi ka seve chwar partan le tan lau chu bepi selo bepi asumi chu sartharmi si hi se he phung annun ning a azul mi na chu dai nak le zangfa na kha anchung a kau se pachian mi di lak chung a chun kau se kabia dong nak a hau man ni har nak ka pe ti hla u kapum chung I a mi mape ni hin Jesu sal ka si chu alang tar ko ko ule kanaw na kan boipa Jesu Christ chu nandi lak chung a kau se amen boipa bia si thong thabia relna Luka angan pasha me pakhat in hlaini hlaisari in pakul tiang abetlang pi Jesu ni somsari le pani athla na chun hua chun boipa ni adang somsari le pani kha thim na e ama akal nak ding khwa le mun pawa khan amai a pani in athla na anni chu atho na e rol tuan ok atampi kauna in atuan tu tlomte long an se chu cha a rol atuan tu ding a mi tam deu athla na na ngalo ngai tu sin a khan thla wa cham to u atu a itho ulu kal u nanni chu changhnia laki tu fa thla bantok in kan thla na phaisa bom si se zal si se keden si se ipul ha u lampi a ahawman biak chon ok a dir chon ha u in pakhat khat a nan lu tek a amasibik a hi in chung a deina kau se vati u dainak adu mi pa arak asi a chun dainak na chung a kau se ti in nan biak chon nak chu achung a mun se siman se lo chuti asilo a chun dainak an nan biak chon nak chu nan sin a kir than se chu in a chun kau ulo an in pek min ha pau kha vading ulo wa ai kau u zeicha tia rian tuan tu chu atuan man amu ok ase in khat nu in khat in ithon langmang ha u khwa pakhat kat a nan lu e tlun in anrak in on na fa te an in hul min ha pau kha wa ai ulo chuka khwa I omi mizo kha vadam tar na ulo chuka khwa mi na chu pachian pen na chu nan pau te a phanchang te a bachim na u siman se lo tlun in anrak in on na lo na khwa pau chu an kho chung lam a khan I chau lai I kan ke I abet mi nan kho chung lai dim han hi kan in thin no tak na siman se lo hi tu hi chu ron phil ha u pachian pen na nan pau te a phanchang hi nan ti na lai ma hi kan chim na bechai ni a chun hi khwa nak hin pachian ni sodom khwa kha azang fa deu lai tia ati somsari le pani kha an hong kir somsari le pani kha thanuam ngai in anrakir e boipa nangma min in control na tika khochia man ni kan nol an ngai ante
Jisu ni ale na e Satan kha van in nim tlaw ban tok in atla kha kamu ngai man u rule le tla ngai kuang man lam kho nak thon nak le nan ral thon nak tai kho nak kan pe na cha a zai man ni anti khau na lai lo siman se lo tharau ni nan nol an in ngai na cha khan ilom hla u van chung i nan min tial asi cha tu a khan ilom to u ati na boy pa thong thabia si Misa rai thoi nak I khwa har athon nak chok chung in credo in unum deum et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam temi kong kan ngai nak chan astari lai pachian pakhat kazum pakhat asimi achiang mi velte cha asimi le lamkal tun ha he ape tlai mi catholic bupi kazum lamkal tun ha zum nak bia phun nak chu khri fa min ha I kan zum nak lang tar mi thasam nak asi credo in unum deum pachian pakhat kazum tia kan cham nak thong in thum kom pachian chu kan ma minong vialte le sar mi thil vialte mu kho mi le mu kho lo mi vialte asar tu asina kha kan phuan asi hi kan zum mi thum kom pachian pa le fa pa le chiang tharau pachian chu kan ni minong hi iton nak le mu nak umlo in kan long du in sar I kan biak mi pachian asalo kan ni minong kha akan dot tuk cha a fapa pachian kha arak kha I aniam bik mi minong chan na kha alaktar fapa pachian ni anun na kha akan pek I achi thiang a thlet I valai chung minong vialte kha swal pal nak chung in akan khamna chun achiang mi tharau pachian thong in kan ni chu pachian a nun nak thar kha kan ngai et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam pakhat asimi achiang mi mithiang vialte cha asimi le lamkal thun ha he ape tlai mi catholic bupi kan zum tia zum nak bia kan phun chu thum kom pachian kan zum nak he akhatlau bupi kha kan zum ti nak chu bupi chu boy jisu pumpak in dir tak mi lamkal thun ha he ape tlai mi achiang mi bupi pakhat asina kong phun nak asi phundang in kan chima chun boy jisu a lawa chun bupi zong a velai lau boy jisu pumpak ni khan adir tak mi catholic bupi chung a achiang mi sacrament thong in khri fan ha kha thachwa nak vel akan pek zungzal descended et infero hail a atum descended et infero kha he descended to the dead achi min ha sin a atum tia sise thongkha zakwa somsari kumthum he descended into hell a atum tia kumthong hi kumhra kum a le asi latin hal inferi kha thongkha zakwa somsari kumthum kum a limbu tia sise thong hi kumhra kum a hell tia sise le than asi kan pu pan ha chon piak nak in boy jisu chu ninga ni a achi I zarteni a arathan I ama kha angak mi tha thara na sin a akal ti asi boy jisu chu valai mi kham ok a aratliu I vaikhat a zalak in arana in wanchong a akainak a chun khamnak amhumi tharau na he khan hun khat in an kai na ti asi hel ti tia hin valai hel jong asikhau mi cheu khat chu valai chong I an nun leo a hel he hlat lo in har sat nak vialte an eng mi zong a boy jisu zong vailam tong aput leo sar sat zom tai nak le har nak phun kip a in kha bible chung a kan mu kho kapachian zai cha da nakalhot ati loka angan kulasari amhi somli parok nem tu umlo zul tun hani an tlek tak di roi nak a eng long re thai nak a in leo a boy jisu along chin chu zaitluk inda afa nga boy jisu ni hi sefa har sat nak tem in nak a eng nak thong in kan ni minong kha akan kham chucha a valai chong a kan nun leo a hin long that law nak thachet nak long re thai nak ngai chet nak na kan ton te ka khan kan hal zongjal ok chu boy jisu kan pang a kau I hi sefa har sat nak vialte chung in akan kham lai hi zaitek man a
akan kal tak lai lau ti in zum nak kan ngai a hau lam kal tun ha zum nak bia til nak boy jisu ni alam kal tun ha kha kum thum chung van chung ram aphak tar khawmi zum nak bia kha achon piak na chutika lam kal tun ha ni chun mission rian thar tun nak a zum nak kong chim ak a le foi te in an chon piak kho nak nga nak le mi ni an sar chom mi zum nak le jisu chon piak mi zup nak thaidan kho nak ding cha a hi zum nak bia hi an raktial hi zum nak bia hi boy jisu i abu pi zum nak asi i lam kaltun ha ni Jerusalem khwa a chiang tharau an mu nu in mission rian twan ak a an kal chiao hlan i Jerusalem khwa a hi zum nak bia hi an raktial chok a an nam tak na apakhat nak sing Peter zeizong to khau van levelai sar tu pa pathian kazum Genesis angan pakhat amhe pakhat in kulariat Johan angan pakhat amhe pathum Hebrew angan laikhat amhe pathum Rome angan pakhat amhe pakul Kolos angan pakhat amhe lairok apani nak Saint James the Great chiang tharau in apoi i ngaknu chiang Mary ni ashrinmi kazum Luka angan pakhat amhe somthum pakhat in somthum panga angan pani amhe pali in somnga pani Mathai angan pakhat amhe hlairet in kulanga Kalati angan pakhat amhe pali apathum nak Sing Andrew pachian fapa ngai chun kamboi pa Jisu Christ gazum Luka angan pakhat amhe somthum pakhat Johan angan pathum amhe hlairok angan pali amhe kulanga in kularok Mathai angan hlairok amhe hlairok apali nak Sing Johan Pontius Pilate kuta temnak aeng vailam anta achi I anvui Mathai angan kulasari amhe kulakwa in somrok porok Johan angan hlairiat amhe kulariat in somli panhi lamkaltu angan pasha amhe somthum pakwa apanganak Saint Thomas hel a atum I nithum nak a michi sin in athau chan Mathai angan kulariat amhe pakhat in pasari Ephesa angan pali amhe pakwa in pasha Rome angan pali amhe pakul in kulanga abroknak Saint James the List vanchong a akai I zeizong to khau pa pathian or laikam a athu Mathai angan hlairok amhe pakwa lamkal tu angan pakhat amhe pakwa in hlaikhat Luka angan kulali amhe somnga in somnga pathom apasari nak Saint Philip khimhun in michile minong bachai ak a arungtum thanlai lamkal tu angan pakhat amhe hlaikhat Mathai angan kulali amhe pakhat in somnga pakhat Hebrew angan pasha amhe somthom apariat nak Saint Bartholomew chiang tharau pathian kazum lamkal tu angan panhi amhe pakhat in pali Genesis angan pakhat amhe panhi Mathai angan pathum amhe hlairok apakwa nak Saint Matthew achiang mi Catholic bupi michiang na pumkhat sinak kazum Mathai angan kulariat amhe hlairiat in pakul Ephesa angan pali amhe hlairok angan pakhat amhe pakhat Johan angan pasha amhe hlairok Rome angan hlaini amhe pali in panga apashanak Saint Simon solngai thiam nak kazum Johan angan pakul amhe kulanhi in kulanga Joel angan hlaini amhe hlaithum Mathai angan hlairiat amhe kulakhat in kulanhi Kolos angan panhi amhe hlaithum apalhai khatnak Saint Judah pumtho than nak kazum Johan angan panga amhe kularetin kulakwa Korin kwatkhatnak angan hlainga amhe hlaini in hlaithum Rome angan pariat amhe hlaikhat in hlairiat Thessalon kwatkhatnak angan pali amhe hlaithum in hlaisari apalhai ni nak Saint Matthias zongjal nun nak kazum Luka angan hlaili amhe hlaili Korin kwatkhatnak angan panhi amhe pakwa Hebrew angan hlaithum amhe hlaili Luka angan hlairok amhe pakwa Johan angan hlaili amhe panhi Timothy kwathi nak angan pali amhe pariat hi achong lai bang in boy Jisu ni achon piak mi zup nak pia kha lamkal tun ha palhai ni khan an min he mun khat in until tak na hi zup nak chu Jerusalem Apostle Christia ko au asi hi lamkal tun ha zup nak bia kha thacham teka phuan I cham asi AD zathum kulakhat kum a Naisia khwa a hi zup nak bia kha hla o in an rakbun ma o an bun ni kha Naisia Apostle Christia ko au asi
nai sia apostol Krit kha misa chung a ta o in sak si boy pa na dot ni da fa sa anu ko khan mi hai le fian le pem lo chun nun hi lung adong theo don kan du mi le kan her mi le ai dang chung nang chu kan her ning in lam shuai tu na si ton chiam tu ke boy Giêsu dam der tu si boy lian ngan na si zia pem ter du a zot na le mo fa nak song kan nun a na kan ton ter bolai api kan zawa asang ton kiliao chan zong a nukut in na kandam te kan thai lau cha kan du akin lau pau a bithi ta in kan chap đi masin na kan vui vai theo chiam tu ke boy Giêsu Jehovah Jireh Bathian masih siap dan terdoa ajan ajun sung zatlat nak song na kan ton ter i kiliao jana kan tho chua rol ruk Giêsu na kan on piak i lom nak thar na kan pek ton kan thai lau cha kan du akin lau pau a mithi ta in kan chap đi na sina kan vui vai theo mithi kan ti mi song hi kan cha her mi an rak si don kan cha ko khale lai re na chiam tu ke boy Giêsu acha deu chunang na si acha kan ti mi na la acha deu mi na kan pe athum nak in kan sa a her a chun akha bit mi zong na kan pe kon mu boy pa kan chap đi na sina kan vui vai theo mithi kan ti mi zo
zapi mai a Jesu anun nak yithokna Jesu tipil in nak zapi mai a Jesu om nak chu Jordan tiva a Johan ni tipil apek nak in a thok Luka angan pathom amhe kulathom lamkal tu angan pathom amhe kulani Johan ni swalngai chem nak cha a lungthlen tipil nak kongkha achim Luka angan pathom amhe pathom miswal tampi ngun khoi khol tu na le ral kap na Pharisee mi na Sadduci na le hlohlang nu na chu Johan sin a tipil in ok a anra Luka angan pathom amhe pasha in thaili Mathai angan pathom amhe pasari angan kulakhat amhe somthum lapani chun Jesu ahonglang tipil pe tu chu alaklo semen se lo Jesu ni anhek I tipil nakha apek ve chun chiang tharau chu thurau mui in aronglang I van in o pakhat ni achim ma hi kadot mi kafapa asi tia ati Mathai angan pathom amhe thlaithum in thlaisari ma hi Jesu chu Israel mi ni anha mi Mesia le Pathian fapa in alangnak Epiphany chu asi Jesu tipil a in nak chu tepnak a eng mi Pathian sal ti in rentron sham atho nak asi ama ni ama kha miswal na he relchi adu ama chu Pathian tu fa hi valai swal na akalpi tu asi Johan angan pakhat amhe kulakwa Isaya angan somnga le pathom amhe thaini achi in tipil nak amu chungnak asi Marka angan pasha amhe somthum le pariat Luka angan thaini amhe somnga amani Pathian du nak kha atwa changi chuti chun din nak velte kha tirsham athok kanswal nak velte kha no piak ok a chi nak tipil kha in ok a anha atla Mathai angan pathum amhe thainga angan kularok amhe somthum le pakwa pa oni afapa chung a along plindi nak kha alangtar Luka angan pathum amhe kulani Isaya angan somli le pani amhe pakhat apoi changka in Jesu ni arak ngai mi tharau chu achong a adin Johan angan pakhat amhe somthum la pani in somthum la pathum Isaya angan laikhat amhe pani Jesu chu mi velte cha a tharau shrampi asalai tipil a in nak a van chong chu a hong Mathai angan pathum amhe lairok van chong chu Adam swal nak ni akhar changmi asi ti na chu Jesu le tharau tum nak ni achian tar chang chu sarthar nak kha achimdu mi asi tipil nak thong in khri fa chu sacrament phong a Jesu khri he ilo asi Jesu chu tipil a in nak in achi nak le atho than nak kha amu chungchang khri fa jong ma le ma iniam tar nak le longkhan nak a luwe asi Jesu he tho than ok a ti chung a apil mi kan si fapa chung a dot big fa si ok cha a ti le tharau in shin le nun nak thar a nun a haw Rom angan parok amhe pali Jesu tukfarnak Johan sin in tipil a in kho changka thase ron a Jesu chu thacham in a tharau ni Jesu kha ramchar chung a ashwe I chuka a nisomli chung rol ai lo in a ama chu sashang ha he an I van chong mi ni an rakzau Marka angan pakhat amhe thaini in thaithum ma chan adok nak a Satan ni vaithum tiang atokfar Pathian khan neksak ok a fial Jesu ni ale than Paradise I Adam tukfar nak le Theseron I Israel tukfar nak kha abil than I chun Satan ni chan tha amu than tiang achwa tak Luka angan pali amhe thaithum thongthabia atel mi nhani ma chil achang mi hi khamnak sulam in an sotar Jesu chu Adam thar asi fakte in adir zongjal Adam hun chu tukfar nak a atla anti Jesu ni Israel out nak kha tha te in atlintar Theseron chung a kumsomli chung Pathian chin ahuntar min ha bang silaw in Khri chu Pathian du nak kha adi lakin angai di mi Pathian sal asina kha a phuan hika zon a Jesu chu Satan tai tu asi ama ni mi thong mi kha anchu chia mi thilchun ok a atem ton khau tu asi sam somkwa panga amhe pasha Marka angan pathum amhe kulasri Jesu tukfar nak atay nak ni tem in nak atay lai nak kha amu sakchung I fani asang bik pa adot nak kha amu sak Jesu tukfar in nak ni
ปะเชียงฟปาเมเซียอสีนิงคาอลังตารีจูไซตันนี้อดีนิงเลมินงนี้สิตาร์อันดูนิงเฮอารัลชันมาทายอังันไลรกอเมกุลขัดอินกุลทุมจุดที่จนครีนี้ไซตันคาอากันไตเปียกใจจาติยากันนี้กันเดอร์ทมนักอากันจางฟ้าเขาเหล่ามีกลางบอยเงินคากันไงเล่าใจจงเตอากันมาบันตกเตอินนักสักนักคาอินนาอินอสวลเล่าเฮบรูอังันปลีอเมไลงาเล่นจานชงนิสมดีชงอุลนักตัวนักอินบูปีจูกุมฟาเตอินครีรำจาชงอุลนักเบทุกเฮอากบจงจาลจานกันเงมีอดีจังจานันจาเตมังทาอู